kausak asik dewata cengkar. Tulia gerubo gagung, lara rogo, sasab merana, rug ikang jagat. Kalaupun ika, rauh ida sang meraga pandita sakti, kadi Wisnu nyelantara, meparab Prabu Aji Saka. Kadi Surya Prabata nyunarin jagat. Metu galang apadang, antuk kesaktian, kewisesan, ida Sri Aji Saka, mepiranti antuk pemijilan, Sang Yang Astadasaksara, pinaka jiwa permanang, Padma Buana, angin nyujur, Atma Kerti, melarapan antuk nangun sat kerti loko Bali. Ngiring piar sayang sarang sami, Prabu Aji Saka. Semakin ulun rik Sang Yang Parajapati nguni Sang Yang Aji Saraswati mapan silmah kekeranan ikanang tribuan berpuasa seperti kaki dari wastian sampun pasca dari kanang carita. Ini ketekapi pegawan yogi suara. Sang Yang kawi suara murti natan sah. Kamu ngelgat ini kanang carita dan sila Sang Prabu Aji Saka dumatenging jagat medang kemulan maka pemurwan kanang daun saka bari kanang Nusantara sama kadia kanan di kanang carita Awi Nur Sida oyeng jagat medang bulan yen pirang warsel awak sira Aji Saka hande mari kanang medang kemulan Dewa Ratu jagat medang kemulan kekenaning Kaliorogo Sangaro aduh mawe nang panyak-panyak ke kajajaja waluya kenupas Nagaraja jagat medang kemulan Raja dadi kene dadi jejake aduh dini di medang kemulan aduh tuh ni ken-ken jai jaksek ngawak-ngawak betawang jejeh aduh sakit apa bisa sakit mobil sakit corona nih yang sakitnya stroke ngel betawang cang jejeh cak kesiapan yang depan itu aneh supo sing ada pekewo sing ada sakit buko kene tekan buko jani raso tanpa guna hidup ada dini di bedang kemulan nah ngudiang dari ketu ini mapan itu Sang Prabu Aji Saka maka pajiwanane waduh hangusir wibawa baka nelahangkan nerakan gumine jalan kadida atuh den mau ngubuka jani ari kalan ngabang wetan langsung puida Sang Yang Surya yang kita benak pesantren jalan-jalan tangkel ada kelinggih kita Sang Prabu tangkel saksandu sigera siragia para pripang kajan ini mah kerajaan Ratu Sang Prabu susunan tiang toko dewa pidaking ngeraris medal coko dewa doaku
Sil Sang Prabu Aji Saka Luwih Sang Yang Surya kumijil saking Udaya Giri anelasaken pedang kanang jagat raya. Yakti ngelanginin pisan kawentanan ide Sang Prabu rikalane kotangkil dening panyake Sang Hyang Semara waluyo kawentanan Yerika ngucap-ucap sira Sang Nata merdu kemalur memanis sojar sira Lingsir Sang Prabu utuh banyak-banyak gelah cai pada mekejang yen bulanen kudang bulan kaden subuh ada dini di bumi medang kemulan aningal bumi kapilewas ini ken jerasa kenupas nagaraja gitu yang kapi kayun ban gelah banyak dini di medang kemulan rasa tanpa guna tanpa arti hidup pione paman Ratu Doagung modaging kadi pawacanan palunguh Joko Dewa ngiring sane mangkin masusupan Joko Dewa ring sejebagen desa para desa ning medang kemulan dumadak dan sami panyake kekenan pakewo kekenan kelaran Doagung aduh yane ketu saja pesan paman bangsa kala katon ban gelah paunukan bumi medang kumulan sekonen gelah mapidap-dap paman aing yen ngesapun ike ngiring memarga titiang sairing Doagung Raris memarga saksadia anu dilompok sir Sang Prabu Aji Saka umawas-awas ko anak nikana medang kumulan kabeh banyak ke Dewa Ratu kagiri-giri kejejak-jejakipun saking tingkah para pangabek para yodani Sang Prabu Dewata Jengker Ratu jero sampun titiang laro jero napi pelih tian napi dosan tiang jero bedekeng nyai mepete bedekeng ibu memunyi kewales yang bakti pranamyo tekedi Sang Prabu Dewata Jengker sing bungun angkian ibune bakal ngemasin rikalanian mangkanu kuanani kanang bertia kekenani kanang kelaran saksa demijil sirediak basunari tanah wanda wantian kena panak soraga siraji Saka mulada nyene mirip Dewa Ratu ceket pesan paman Lewernian Sang Yang Giri Putri posira kadang aini jero Sang Moraga jeget listu ayu paripurna tanpa ceda
Sapa sira jerone puniki? Yen wantah jerone suweci ring dewek titiang lungsur pangleburan manah. Dewa sang bagus waluya sang yang manopo. Tiang ten wenten tiyos sira sang Basunari. Yen wantah jerone suweci ring titiang ren jagat titiari kiring medang kemulan. Tungus sang pisan suwecan jerone tamane kelaran titiange jero. Wiyakti kalulutan sira maka kalih tansah anana kelangwan sira maka kalih Sang Hyang Ratih Sang Hyang Semaro tulya sira nyalantara kering jagat medang kemulan. Sakyo halo nawakan jero ijen tidiang dumun kalah jaga mewali ke Kapilawastu. Paman parken gelah paman pada mekejang. Yen nemonto subo makelone gelah ngutus yoi sembado ngalih keris pangrupa keditu di Kapilawastu. Yen tu sing ade pusaka nentu sing sida gelah bakal ngleruat kelaran bumi medang kemulane paman. Ratu Duagung medaging kadi pawacanan palunguh Cakadewa ngiring tut pamarginipun sang sembada sapu siruning kekenaning payo pekewo ipun ring margi Duagung. Nah iya nek paman lama kada terkasep tiba mari kanang Kapilawastu enak mangke sigera lumampake durus memarga Duagung lumayan. Ring Kapilawastu kawinursika sira para yoga linga linga cahya iraga mantugas ngemit pusaka deweni Sang Prabu Haji Saka keris pengrupake dokuang waspada. Iraga keperintah pan Sang Dara keperintah pan Sang Prabu Haji Saka. Dokuang waspada mapan tu barang utama makesinah liu anake dot. Yen kanthi tu paling kapinanake sing bunga angkian cai angkian beli bakal ngemas. Wapan tesat maka permanane de Sang Prabu mau neng de tunayatna de kuang sayaga beri kalan ngemit nyaga pusaka. Kene dojoh tukin kerese di samping kerese bonongoyong yang ada nak dot maling kresek belum ada kan nih naga. Tenah mau ini jadi dom kedat matoane pulas matoane gitu. Pang padam jalan kayak pulas pangman jago pangman.
Dari kesire sang doro maka sisio kesayangan sire sang Prabu Aji Saga. Yoi prayoga kelawan linga ye. Hi. Linga prayoga nekenken pulas jelemu tudem jago. Sugro kaden tiang sapa sira sapa napi. Nekenken dadi cai pulas tunen mo jaga. Mapane barang mau tamo yene kandilang angkian cai. Angkian anak buko benyo bakal ngemasin. Jaga, kajo kelot angin kau. Puang tawang penangkan malingin perade ada maling teko. Diri ko sida sang sambada. Ada samada. Adi, sambado dadi kascarya makesiapa nake buku beli mapan petekan adine tanpa wangsit nadak sare. Ni dadi didian teke ida sang Prabu Aji Saga dije. Menkenken pauno kene ditu di Gumi Nusantara ne ditu di Medang Kemulan. Beli sang doro saja pesan tu buku raos beline mulut yang newek teko buku janis tu sing jadalet maka utusan ide sang Prabu bakal nyemak pusaka ide nemu rupa keris nemawak pangrupa sebinaning senjata netu sing sida kida bakal ngeruat malo petakan Gumi Medang Kemulan beli. Den malu. Iya nak itu beli sing bani nyerahkan keris itu kapin ngadi apa kerada. Mapan pelinget teken bos itu sang Prabu ane sepo doro anak buku cai. Selawas gelah di Gumi Nusantara ne cai bang gelah tugas ngemit keris pengurupa ke dini di Kapila Wastu. Rimani wakas yen ada anak teka. Dewata Botara kadirasa do pesan nyenatur ngokedes itu sobinane nganak duko gelah bakal mewali maiko Kapila Wastu ngambil pusaka ni. Waketo bawa si sang Prabu Adi mawe nang beli tuseng bani bakal nyerang kedes itu kape nganak buku Adi. Tiang kadet super tegas nyatu kapan beli tiang pergi makan hutan itu sang Prabu bakal nyemak keris pengrupake tekan buku jani beli tu sing mang yen kene mula beli ngelahnyat nguasa nguasang keris duweni itu sang Prabu corak dayan beli deh apa yen kene cai yen mau budi ngelahang duweni sang Prabu sing beli anggon cai dalek. Uri mangkana kana dina makurwo saksana korodo tanpa ingan luar nian ageni liningan korodan ya. Becek jalo korodia. Hi. Kengken kena cai doro, kengken kena cai ni. Samada. Aduh. Menang Bang Yang di tiang harapan kewentan ngipun. Kemon singa. Lawat.
biji oh sambung hancur jalan jani mesiat wakil sing bakal jejah yan subuh membela kelawan kepatutan sudine kapin bawa si sang Prabu ada subuh Dila Sano perang itu makuluwo luenian perang itu sang Sunda upo Sunda ada apa seksana pejah dora sampada mangenangan sira sang Prabu Haji Saka atuh dora sambada kasih putekan gelah kesaget supo bangke jingga gelah paman Prayoga paman Linga ken pejalane dadi mati sisihan gelah ke makodadwa paman Duagung nawagang titiak duan maka kalihipun satya ring pawacanan Cokro Dewa sang Dara tenyerahkan kerisi duan wenten bisamo sanirien sebinaning Cokro Dewa ngambil mewali ke Kapilawastu kadirasa dewata tedunin dan jaga katur manut ring bos Cokro Dewa asa punika dalar sang Sembada sangkaning susadya ring bos Cokro Dewa maka utus ngambil kerisi mriki ke Kapilawastu punika sane kedindih kengantukipun maka kalih kemawenanipun padam mangenangen tanpa ingan sira sang Prabu Haji Saka nah Dara Sambada satma kegelah mangcai pejalan mati nu rasa majing bos gelah kapin nurip cai ni makodadwa aketo bakten cene kapin gelah dan wis merti sangkane kang ayu teke gelah tu sing bakal sap kapin baktin cai ni Dara kelawan yang Sembada pejalan cai ini bakal anggon gelah perlambang anggon paingat nunun nuturin watak yang parejana di gumine abang tu sing kanti lep-lep aturu ngesap kapin yang tugas bakal maya utang mayatnya dini di gumine iri kesire sang Prabu Haji Saka wang-wangun di kanang perlamang sigera sir sang Prabu Haji Saka wang-wangun di kanang perlamang Gata mengabasa wala pada jayanya anu ceraka ada parkan gata mengabos wala encol engal ngabos surat pada jayanio pada kawisesan yo ni makodadwa parkan cai pada mekejang melakang medingakan gelah ne jani bakal nyatuang
kau taman aksarane paman. Cai kelawan gelah kesebut manusia mapan penyelewadian mai kemerjepado kaijen aksara ongkar mula kelawan ongkar pranawa tekening Ida Sang Hyang Widi. Mawin cai gelah kesebut manusia yen sing akeh jelema kojaran gelah kelawan cai. Saking ongkar mula ongkar pranawa anu modere warastra soal lita. Uling ditu manusia nenawang surasaning lekat hidup kelawan mati ut peti setiti perlinaning dadi. Uling ditu ametu lantas pangriptaan gelah perlambang gelah ane kesebut anu jeraka. Mapa teges sunia, mapa teges suung, mapa teges winu. Mapa teges lekat, mapa teges ada, ceraka mapa teges parekan. Iraga ajak mekejang dini digumini cai gelah tuah mawak parekan. Parekan Ida Sang Hyang Widi tusing jadelen, tusing je menghitung wangsa, tusing je menghitung gelar, tusing je menghitung linggih. Mekejangin tu parekan paman. Dur tan luput dening kelawaning neng, tan luput kelawaning winu, tan luput kelawaning lekat, kelawaning mati. Mapan paman aja gelah ada, uling tusing ada, di supane ada, rimali hukas mewali ke tusing ada. Tu kimawinan, liyo nangay aso, liyo nangay kerti di hidupe, rimani hukas pengada, anggon titi pengancan nuntun sanyangatmu, mulai rikalaning sangku kalau matin teke. Oke tu masih anu celaka ni, pepak diawak cai ini pepak diawak gelah. Anu ring putih ning ati, anu mari kanang nabi, maring cekok ning gulu, mari kanang tulang ekor, mari kanang dada, mari kanang mata, mari kanang gigir, mari kanang semaro, mari kanang ampru, pepak yen aksara diukur dan cain. Tu kimawinan mungkin jelacur beno nyelwadi dadi manusia donyen kanti tusing masuk olah. Deni ketan po sastra yen prade pun hidup sing nawang sastra. Iya warna surupa truna ke bagus ke dan potejo wodano makujem. Diastu truna, diastu bagus dan mawi bawa hidup paman. Tuh kimawin jalan ajak makejang usaha yang pesan nyungsung nyiwi kadido Sang Hyang Aktara paman. Waratu doagung yen kadia sapunika sapun api pikayun Cokro Dewa sane mangke nah pemekas ni jani paman. Jimat Gres pangrupake enggal-enggal dumateng jagat medang kemulan apang sing mekeluk keberbakan gumi ditu di medang kemulan paman. Anggih yen kadia sapunika memarga Cokro Dewa bangyang dijangmit nyungsung nyuwun Gres derwene dumateng jagat medang kemulan. Nah yen kediyak niat paman. Sige. Oyeng medang kemulan winaliakeun muah. Watekeun kaniaka puri. Surat sari ring meru tulio posira.
maka sami kan purun lumehat riko enten lide sang dewata cengker mapan lewir sang yang kalau mertiu sampun pepek wateking kaniakanire sang parabu Sakti pranami aparek ring pangkayanire yaya dika wateking parayodanire angamit kasukertani kanang rajaan pedang bulan Garuda kania giri-giri ikana wang amuan Bapan dakating para kasil pusira kato tanan itu wong iring sira dewata cengker guru depan Deleng yeki dewata cengker deleng yeki dewata cengker jadi durando yotno kalau ada seseni kanang jagat deleng yeki dewata cengkar deleng yeki dewata cengkar ngucap sira dewata cengker guru sabdanira para patih gelah cai padem kenyang ngawit uling jani gelah ngewangun lama kan ada tahun sake di bumi Nusantara ne paman mukawit rikalan yang tahun Masehi ini subuh maduo pitung dasa kudus tiba gelah bakal ngalin anake buka paman mekejang kemo ketangun kangin nusa daun paman mapan kangin ada gumi melah pesan ane madan gumi Bali tu sing jadelen paman
Mapan ditu di gumi Bali ini manusia nyidang lawat ngide sang yang widiwaso. Luwir sasuwimo aneng kata mesi banyuna nasing suci nirmala misi wulan. Mapan gumi Bali itu waluyo. Iya keningan nih mewadah jun sidong ngede lawat sang yang surya, sang yang bulan. Nah nih ada di langit deh paman. Tuh kemawinan. Yen aksara anu carakane yen yang gelah bukan entik-entikan. Yen berada di tu tanam gelah di gumi Bali meh moko subur bakal hidup ione paman. Sinah ya bakal sido mau bunga adat mau buah agama paman. Mapan gumi Bali itu gumi melah paman. Sebinana kapento dumadak sangkana aksara ane bakal lima kenggelah di gumi Bali ini sido ngemangga kang iadnya ane ada di gumi Bali paman manut teken pejalan tingkatan iadnya di Bali ane madan eke dasot tus pion eke 9 tiban karya potaro turun kabeh daso tiban karya mancewali keramu terus 100 tiban karya eke daso ludro pemakas karya padmo buano saat kerti loko Bali tuh liyon itu makejang paman di subone pion nemadan pion di subone gumi motuwuk siu tiban di itu ada karya ada kesebut karya malebu bumi. Ake tu nyen paman aja mekejang manggah kang pesan meyadnya napang bener kesebut manusia mau tamu mapan utama raku sida diwangcan dalo tui mapan sing ada kone luweheng penyelewadian dari manusia dias tu cacat mapan sida tumulong awaknya saking sesara sebinane manusia sengidang bakal ulung awak iyo paman saki wala keto nyen masih manusia bakal nguwag gumi mapan dewa budaya mawil sasra anggo pengleme sasra anggo nianyo pangdo imo nawo mo balik dadi donawo saking menawo pangsida jadi modawo gitu nyen paman saki walo apang sing nyen raos gelatan po bukti jalan jani ajak makejang ne panyak subo dab gelah duang tali duang dase liun ni paman milu risa jeroning ot sawo nyurat lontar ngangon bahasa Bali ngangon aksara Bali mapan mau tamu aksara Bali itu paman Widya sastra sudarmo dipanikan nang tribuana semena para beswara jalan tuun aja makejang jani paman nureksin paro panyak-panyak maut sawo nulis lontar nganggon bahasa Bali paman sama kadir Rokanan ikanang aji sake carita samapte